Some. Uh, uh, uh. Papa Willie was die zebra. Hulle het hom nou gestel. Ou het salami gemaak van die zebra, maar het hom met die knoflook sit. En salami. Maar het hom knoflook gegooi. Het is moeilijk om salami te maken. Nee. Kijk al. Ja, volgens mij staat het weg. Ja, ek bietjie lig. Ja, kom nie klink. Ja, hoe sy bel. Dit is moeilijk. Hier kom die ou bou. Dat is nieuw. Hy is al oud, wat hom prat op die kop. Ja, wat dat smaak julle vandag? Ik denk dat hij mannetjes en dat is allemaal wijfjes. Ja, hy is die enigste mannetjie. Hij is allemaal zijn kinders. Ja. En Hulle dans maar so as hulle voordat hulle paar. Gaan sak heeltemal moet van maak nie net. stukje volstrijds handsak. Kom hy weer. Ek gaan nou my zebra moeilikheid soek. Ja, het my zebraatjie ag moeder. Hy is ja. Ja, kyk dit op dit is nog jong. Die zebra check maar net die storie uit. Ja, dit is nog jong. Hij staat tellen en weer op. Wat voor een joke. Oepsie. Maar hulle drop 'n leeu hierdie ding, né? Hy kleintjie sal 'n leeu weghardloop. Ja, as iets van hulle begin spok opvang. Ja, nee, hulle is vinnig hoor. Wat sy sidestep? Sidestep wat vir beespies sal bied. Nou, beespies het mos 'n sidestep van 11 meter gehad. Nie die hierdie nou beespies is sy pa. Ja, hy het veel gespeel. Ag moeder. Lekker oefening. La tonsa, todo contento.